Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membacakan Barasanji, tapi dalam artian bahasa Bugis. Jadi artinya ya tidak baca dalam bahasa Bugis. Al-jannatu wa naimu saddu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah iya surga nasiba we papinya menaritu upapa pun nai tau masalawa enania tau mapa salama kuai topa tau mapa baraka masaril nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasaba asan na puang Allah Ta'ala puam pamasairi lino nama sarumak kamase matiriaya risriahera risinin na tau matepe upamulai muki wiritu nasaba asasak matanre na puang Allah Ta'ala Rigaw angka kumakat tawi atam bolong-bolongan na may gay baraka mas ria iya na pura mabiryange enrenge na pinyamangange na utambay wirito pa'y mapapujiku na karna apulingan na baraka malomoy na pasaw kininawa riga angka ku tonangi wirito asukuru kemasarakasinge Masalawa kanan niya mapasalamat karita dyan na po si pakang ngelap biriolo riyam mulangan na yan narito tajal lele pulanae rirupa matapae na malabinan niya alindro tepuwe na chanrilla killa na utuntu rito pabere na puang Allah Ta'ala rigaw angka kupuran nui pabere na matantu yang ngisi ajing marepek na nabita Nani alap bangen ni panglutak sahabat na enrenge sinin na tamak kecuerengi kuai topa sinin na tau marewangengi nau tuntu ritu apa tiruange poleri puang Allah Ta'ala sarek kuam mengina kuolai lalam macakae nama tajang enrenge utuntu akale tutue poleri apusai rigorina atas salange enrenge jongka-jongkana upal lebang ipoleri kisah aja jingan naritu nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada toha upal leban apakah ba makasinge tenut tau abara akaryae rigaw angkaku matui poleri abatiroang malebina nabita pada toha atoro nageno-geno mutiarai napukas singengeri pareng kalingae milau tulung nga riolo ulle na puang Allah Ta'ala nani awatangan na nasabak de pakulet de to awatangang sangadin na kumana mirituri puang Allah Ta'ala. Oke, itulah tadi arti dalam bahasa Bugis. Jadi kita sekarang membaca dalam bahasa Makassar. Al-jannatu wa naimu saddu liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadiu limala bismisatil adiyah mustadirran faidal barakati ala ma ana lahu wa aula wa usanni bihamdim mawaridu saigatun haniyah mumtatiyam minal syukril jamili mataya wa usalli wa usallimu ala nuril ma'sub bitaqaddumi wal awwaliyah al-muntakil fil guraril qarimati wal jiba wastamni'u Allah ta'ala ridwanam yahussul itratat tahiratan nabawiyah wa ya ummus sahabatu wal atba'a wa man wala wastajadi hidayatan li sulukil subuli wadihatil jaliyah wa hifdam minal gawai fil hitatil hatai wa huta wa ansuru min kissatil maulidin nabil buruda hisanang abqariyah nadimam minan nasabis sarifi ikdan tuhallal masih masami'u bihula
واستعينوا بحول الله تعالى وقوة القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أطر اللهم قبره الكريم بأرب تسيم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Puang bawa lalu kuburukan rampe-rampe malebina nabikem mempoe poleri pamasetanania papa salamata.